Kaseng United Democratic Party kelas sedang kiwin mentah haka Khasi Hills Autonomous District Council namar ka jingnang bunpa jong kaseng National People's Party. Kabala ban kani no ay kabor sensyar haka no kanu kapor. Bat kani kalanang kenton da kajingwan kasamoy ya bujli ya kesyuki Chief Executive Member hapdeng kinong elam jong kaseng United Democratic Party kibadegi MDC. Kabalong katkum kajing yakut kabale penbej haka senam arajar kat kendai. Kahajingkali ke bami mentah kalong bahato ke UDP kan not na em ban chem ke senjam ha ke ban bujli unong yalam ke ban long hapreng uba Titos Starwell Khan ubade Chief Executive Member uba mentah bat uba Polengdo uba bat kesyuki Executive Member namar tang bakla khendiat ke NPP kala ban keni no halade ke bor ban yalam ke Executive Committee tungin kemi kini ke kubor bat ban sengap ke bakini ki arngut kinong yalam na keseng UDP kidan banong. Di habawan pat akakam CEM. Kadang ke meeting jongi ki para MDC yang tu. Hata kapur. Di apa yang syong para MDC? Ngejit banyak syong banyak jit ulidan. Kadang ke jing ya tan kata kapur. Ba nakaliang jong iba tinui ong ba kelade kepali jong i ban long CEM. Mai ide ubala slam bla job kumba sautem te iba polru iong ba iru ilong capable ban non siam te na kaliang kejongaru kami kerteng ba ngarung ong ba ngarung along ba kloy ban semiri kam te haka ba khatdo nakwa ban pensyai bahai kani kam di garai jong ke parti kam di garai jong Dr. Don kam di garai jong no kadi garai jongi bangi ong to ini lek kum ni ubat ti ong toh ngan bat pangai sisnap kabasa sia sama pi bat arsnap te ka bakhat dong yakut hang ta ngia hun hang ta tingi se ai ubat ti te ka ta ga wi ka bang kwa ban pensyai ki pai ba kitep ba kani ka jing yakut ka di pramangi kam de ka jing yakut jong ka parti Dr. Don le bapli don kti ai hang ni MDC ringkat bagi leadership party liarai bah yang kapus CM ini kita tinggal kan maka ini tak sistem komusiam bahadir kata ini share hapeng jom bapol bat Titos marasnem kata di pakai parti ini kayo santali posisiam ya kan ni ngati haki MDC manager mandu lagi komiti yang tena tak ada Dr. Dan kumbayalap yap bapli im dan kti ai ha ka ba ya jet unong yalam IT be hangi ki MDC ba pindah kali kata ru kini ki parlo MDC kan sakhi kata jong ba rangkat jong iba nasar bapli la khlat dan so ndrei uba ba jam ki sakhi ya kata ba kata ka jing yakut kalong paramangi de kani ketika kam ke balai penbej hak level jong u president jong ke parti bat ngas ngau ba kan long ke ba syong nia kan long ke ba syong renti bangin burom ya ke bangilai kren namar ke jing te ke jing penbej kalong nak bentaki sans nem gi banwan hadien jong ke result jong ke EDC elections arajar kat kendai Dr. Don dakwa kenmau burom yu umdan show apeng jungi hande ke jingete kadai bat kum president jong ke UDP bat nak takatau ke jingete bat president jong ke UDP rengkat ke jing menjurlang jong ke HSPDP kelalong public atau kopor bat kipai ba kala UI yang ni ke kubor ki print media bat ki electronic media rokum jo tenre ka situation ka arais bahadien pat bala kelon ka isi lai benai tam ngihap bania struggle mangi ngihap bania lek kumno banwan rap yang ke isi tiap kum kata kapur ngilajan banyo biang ke isi teng dia thu kan ni so lek ran mar balai ba kalau enggak ega bangim sotanan tenre hamar kata kapur ka ba ka nombar jungi kata kapur ka kiu biang hadien ka jingawan so jong
I kongres bat iba bat scam. Ngila kiu kan nomor jung iba ngila dei ban claim ban yo ke isi. Dan le hapur yang kata kapur ipet no iba pol bau tibor. Siapa ni kali yang kebadan jong latip lang. Palit utel lah. Tengi ngisa biang, ngisa minus biang. Okay. Day hadin bala pet iba pol. Bat tibor baka UDP PP kalaya syong biang bat iba tin dakamon jong i so bahai ong ba ngangan numla ban ya namar kapur jong artat kala kut artat ti ong tong ini penbet ini IT no showe te kata ke jing syong jong i ke PP kilaya railam ba kilaya jiep no yang akum PP leda pi lada uwei bat arngut ki MDC jong ke parti kin long above ya karai balashim haka level jong president jong ke parti ubalong speaker jong ke assembly te ngabu hi api kasyong niamo kabukum kata te kabaar kajing hadin jong kajing pamla su jongi ban penki khiembiang ya kan ke kenhun UDA ni ba kan kelapoi sya ka administrators rule kabamut ba kajing sencha lapanya bediki officer bat kabu jing igi nong tray jong ka council igi department jong ka council te ngi kadon kata kajing pen snow bat ngalele ngade u omde uba sedang ya kata kajing pen snow ngadang don chago hati kide ki jong uba keyboard pathau kibala ong ba kadon sawe galenti nang ba ngin la ban form isi namar na kalyang galenti ke bangi lakut ke UDP iba kalakut no kumtung ngim la le isu te klape wan bani kendu yang ban pen sngau yang ha jing lam jong uba tebor pathau klawan ni kendu yang sya gohati ban ong ba tosek ngin ya thau lat no dagawe knang bangin break no ya kaneka jingsen char jong administrator DC ha to kor ka babun kam tam padang jong pandemic but ba kam la ban wan ban syong office ban pet iki kam jong council te mental ada piong pat ba uba pol udai uba laidon bentah hangta te utau ju yardstick utau ju dingkot un apply uba te bot pathau uba dang continue ban long UEM haduk mentah uba dang continue banlong associate member jong ke UDP wat lah hakasngi banyo iki vote bagi tau ya ka UDA 4 julong UDP menurut te larangi Kenya kata saki EM kiba mtre ban vote in favor jong uba tinwell kidon arngot kibla syong ban kersian ya ka kongres ka to ko arngot kim sim tre ban yang ban kersian ya ka isi lajong ni dar do no e ka number kita gin juk ki em ki ulap syong bat penduk ya ka number mentaru kidang long em de kejing ka syong ni asono bat aga sngi ka ba form ya ka UDA ru budget yang CM mdei bangi syura be ya kersteng jonga jadi ka UDA ka ba ya keren rengkat bagi perlok nak HSPDP jom Pak Martel dak baburam i. Nang ta rengkat bagi orang ba jom kini ke asli parti. Bad kata ke meeting ke balong hayeng jong UCM. Pindakan mau. Iba apa dim dan te. Henry habang ngasmutu ya ka kale balo jong. Ngadon hani ka kam namar ngadon ya ka experience ka kam politics ngadon ka education ngadon ka caliber but ngala deliver ngala pen i bun ki kam hameglia haki bun ki benta Te wala ka tarungan ong bahaya kani ka kam na kaliang ka jongam dei bangaku abat bor kini ke suki ka syong haki perlo jong ka UDA lada ki perlo jong ka UDA kila ibet ban penkut no ya ketika sistem jong ngam so ye ai ka UDA kan rai lada ubak pol long fit ban lek ku MP sya Lok Sabha bat long fit ban long ku presiden jong ka UDP bat long fit ban long ku CM jong ka KHADC long fit lek ban don kan ka kam